Kublai phi baros ka thup khubor jungi ka DBMN TV. Kimat kiba kongsan mata ka singi kilong. Bu kinong hikai SSA santli kimat jingdawa haka sorkar. Shano ja ka pisa jong kiba yap COVID-19. Lap ka KSU bambiang ka kerdop anti-infiltration ha bernihan. Ban kamtrai ka Assam ka shnong mukro persyajur ka EJNC. Teman-tay ne phaj ki khubor kiba khambania. All Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSA STA hakador khas bala phas menteri ki kampenroi jinang jingte puli dangle Education Department rakam e sangma klaten rong santli ki mat jingdawa badang sateng ye ki baga sorkar kampat pensiu sikino hikai mentala bun snem uba last 4 years marngar President AMSSA STA ula ongba ki santli ki mat jingdawa ki kenthom ka jingsiu tulop ba manau banai lani da slem e shisien hagalai banai Ban itu no ikino hikai SSA kum kinong hikai bapura ka sorkar. Ban siu tulop syaka bank account jo kinong hikai. Omsyo bakan yat lengba ki account jo ki school managing committee. Ban siu no ikutulop badang sateng prabanai kaba 4 siu na do ka sorkar MUA house nam 8,000 khan rio. Kaba baro kinong hikai kimpat yo hadu menta. Bat ban kentiu no ikutulop jo kinong hikai SSA ki ba hadu menta dang siu hakador jong ki master role ni kum kinong tray job card. Namarba kinong alam kani kaseng kemsyam la yakundoi menteri bapet ya katanat puli puthi ya kador khas la IT haki officer jong kani katanat banle ya kabadon kam kinong alam kani kaseng kila kerpat juru ya menteri banyakran yakini kimat jingdawa hakasin shondor bar mang pisa banwan nakaleng jungi kum ka All Meghalaya SSA School Teachers Association nyuan hang ne khmat pensai po media ba menin kasngi lawan bu ya kani ka merendam ba nimsyam lai la bani kundu minister ran chat ring la shu bu apo kia office jongi namta gi jingdawa jungi kat tu kat ne ka bede bat ni kinu hikai SSA apo ka jalahi bro oi gi jingdawa jungi kilom kum ne ha ka bani kong ni dawa ya kane ka sarkar ka bathmai ni so ban ai burom ya ka sarkar kane ka bathmai so menta ba ni minister ba menta badang yo thmai nang menta dang CCRC tingi so ban ai ko burom khamtam ya ka sarkar ba kalale sitom hai gini snem gi baladap bat ni soban kentu sarang ni snem go menta bat khamtam gi gini ki point gi bangi labu so sarkar ki point gi bani kong kolong ba ni dakwa ek sarkar ga menta ka ban siuti kina ya ka tulop jungi man la ubnai la ni lak num no sisin lai banai gmut ba katarli kata kadika ga jingdawa jungi gi bani kong ya ka sarkar ba kamde ben pensa teng kum ni ki snem gi baladap kata kadika jingdawa ga bani kong bat ka jingdawa ga baar kadai ba nakaleng jungi no hikai SSA balah selemba ni trang bahaya kata bangi dakwa ba ka sarkar kan itu no yangi kum kita kino hikai jong ka sarkar ngani jong go government Meghalaya hi nomor bahadu menta hingi kino hikai SSA kim sem pat la itu lane kim pat selala regularize ya ka post ni kum kino hikai SSA no kino hikai bapura jong ka jala Meghalaya jungi man pikmi no ya pia kane kena bangi nyo no ya ka hok jungi kum kino hikai ya kane ka bala pensa daki snem hadu menta te na bat ka jingdawa ka ba kabasan kalong ba nakaleng jungi kum kino hikai ni dakwa ya kan ka sarkar bahkan pekno yangi kino hikai SSA la kumno ban kintiu la ban penhe no ya tulop jungi kum kino hikai SSA nomor bahadu menta katulop jungi kadang ya serim kum gi mestrol dan kum ginong tri job cut ngan suong no ka wages ko jungi tingin dan kam ya sarkar bida kerpat ya sarkar basung ret bala kumno topik lem no hak bede bat kene ka tulop ka jungi ngim sim tho kat no pide ban siu ban enhan singi ringi ngim dawa kat no pi penkiu ngi gim dawa kat no pila ban ai ngi ringi da kerpat ka sarkar kat ka bala kat ka bas ngubit na ka sarkar ba lakum nulo ni bat penkiu no ya kene ka tulop jungi te kita gidi gi dawa panglawan ni kenduk menin bat ki nong tre po office jong minister in charge bani layu ai ya kene ka membernom ko mo sisil ba ngidah kermen bro baleng ba kini gi jupet sengau jungi bat ngidah kerpat iru ba kene ka budget session ka bat session no session hat tayo banwan ngidah kerpat bat to sim gini ki pon jungi bat to ya keren nang ta bat ni kwa ba lakum no ban pen urlong lem gini gi jingdawa jungi kubleshi Udisparsing rani unong wajing tip batbit leng baga right to information RTI haka jingkran hakilar pathai khubor haka khat sautari ulaber ulay thu ba ka RTI ba ulayo naka sorkar haka bayade ba ka jingsiu da ka pisa sanpo hajar shaman kalong yeng ka bangat haka jingyap jungki dukot jangka naka jingpang COVID-19 ka jubab jangka sorkar kalaya thu bala dep siulut chakitu kilong yeng ki baya kundu yakum kini ki jingja ba sngusi
Kan ba uni urang ba ulai kendu bun kilong yeng ki baya thu eu ba amshum yo AA na ka sarkar jilla haba ki ba hayeng ki yap na kadau jokan ni ka khlam COVID-19. Uba des parsing rani ula kentu ki tu kilong yeng ki bangat haka apot ba khlat no unu ni ka nu ka khot na kadau joka khlam COVID-19 ki bam sham la yo jingerap AA na ka sarkar kumbalamang ken pentip shu banle ya ka badon kam. Ini kau kan kau ya sekarang ni ka very bad COVID, very bad tu kiberi kibaya. Ti kuma pengen mau ya pi kan ni ka RTI bakal afai lah slam. Ti kan yo report na ne benai baar yo tarik feb arja alfulai. Ti kan ni kuma sukan mau ya pi ba kan ni kari direction yo Supreme Court haga lai ko tarik benai benriu arja alfulai ba nak yang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund. Ban ayah kitu diberi kina sampai wajar ya dibahayeng dong kitu ki bayap now COVID. Ti habis begini ka jingpan dengan yang kini ka RTI. Ti nakalang kini ka disaster management ka Government of Meghalaya ka inform yang ka ongba. Ya gini ki sampai wajar ladep Aisyah baru kitu diberi kibayap now COVID. Ti ka total ka balai ka baru kitu kibayap ka poi hadun riu klur Ndriu fundriu lak, ndriu klur, ndriu lak. Te nasuya tu epi bagi don kita komplain yang abun bagi orang bertenyo itu pesan hoja. Te itu kita komplain yang kerpat baling bagi ni presiden bagi ain terasni so ain form yang mereka islah kita kerteng dengan orang baru pi di bahayeng don pi baru ki don berkalias mereka. Te kita bomyo ain ni san hoja la kerpat epi pin pentip sanga bangan le ya ka gaba don kap Hadian bikinong yalam ka Khasi Students Union KSU kalayo obat ha umsning ya ki bar jilla ki balarung sa Meghalaya klemdon ki kot kisla ki babiang bat ikita ki breu la phai kala sha jaka bakiwan Haga khat sautrik ulo ber usamla Lester Nongbet Organizing Secretary rengkar bat ki wei ki de khot jong ka seng ki la hiar sha bernihat ban ya kendu bat wad ki daw ya ki jingyo rung lajlan ki bar jilla ne ki nong penya ya ka khrdop anti infiltration jaga sarkar jilla haga jing pejing khmi ki pulit Meghalaya Haga ni ka jinglet ya kendu ya unong pet ya ka ni ka khrdop la shamba ki pulit anti infiltration kimdon ikhtiar ki babiang ban pendep ban pentre ya ka an ka bakhang ki breu na shabar ban rung haga jilla Meghalaya Ki pulit hagani ka khrdop kimdon ka kali ki pej bat bishar ka jingrung jongki tang na ki epic bat adhar card kinongelam ka KSU ki la kerpad ki bor sarkar bakin penbiang baro ki jingdon kam jongki pulit ki ba pahara ya ka khrdop kentup ki tiar kitar bat ban penbun ki pulit hagani ka khrdop anti infiltration bat ki we ki khrdop ru kumjo nakliang ka seng hadin ka jing lap ka jing yo ban bat nakapor sakapor ya ki parjala di bawan rong sanekari ka bae jongi klem kano karakot kasla bat kabadang sudap lapsen kabadai hau khat artrik ubnai leber badai mencisngi aliang ka KSU kadang sio abat kumba khandai pungut ki barjala ki ba klem kot kamsla ki ba wan ban ki badan jumut ban lektrei chatai support Jantia Hills hadin ka jingyo lap hadin ka jingyo abat aliang ka seng gila pen phai yaki bat hadin kata mentah kasngi kaseng kala shim sundan ka senjam banwan ni hapo anti infiltration check gate yang ka sarkar jela bat markhmat kaseng kala lap ya ka jindoko ya ka rukum trekam ha ka ba nuksa ibarat ba hangni hapo check gate nakliang ka sarkar jela nakliang ka department tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali shubu menta nuksa ala raja ba phet kita ki barjala ki bawan inbe dak inbe dak jap te kane kalong ka kapan pa ka jumto ko rekam sabah sabah palat jong ka sarkar jela bat tindiat ru hadin ka jing ya kran bat i in charge jong kane ka infiltration circuit nyelap ba ya ki barjala haba kitalasi ang dagi epic bat ipankat amdan kano no ka an ka bante perking yaki nuksa hausem ajak hadway kaladan kane ka workman act henry trekam arajar khanreu la trekam ya ka MRSSA i bakan trekam hangno ru hau arajar khat khandai
la shna ya ketika by road by lane ka bangin ong man pedrekam ka MRSSA Henry ngisung thu hadin ka jingwan jong covid la khang lo ya ketika jing talasi Henry minta covid ula aja ka MRSSA ru kal aja tekane kadai ka perwo ka basyai sarkar dela ba lada pimla ban bu breu hakine ki sagit jong ka sarkar dela ma ku bangitip menta hangneru dan tangkum ba khat wengot nak menta ap saw kenta kasyam jinge ba yakini ki badan hangne yakane kadai ka perwo ka basyai sarkar dela ba lada pimla ban bu breu lada pim dan breu pentip sini ka isu kan bu breu nak menta ban pendak ki kamram baka sarkar jela kadai banle ban penpaw ya kajing persajur halor kajing keren Chief Minister ka Assam Himanta Biswa Sharma baka snong mukro ka hab ha Assam ka Seng East Jantia National Council ENJC da kajing ngau khia kala penlong da kajing lang ka Bashipur hakmat ka Office u Deputy Commissioner Clearyat East Jantia Hills District harin kajing lang lathang ya ka tungshop jung CM ka Assam ya kajing lang la penya da uba Nangjan Dakhar General Secretary EJNC bala ajing keren u President ba Sambor Milengdo Hadin, wadayoy lang ba kilat patay kubor? Wa nakaliang yung Chief Minister yung kaasam hi, Himanta Biswa Sharma. Dakamu, wato kamukro hi, hapo West Karbi Anglong District Assam. Yagan ni kakenten daklamu, haka Assam Legislative Assembly. Hadin wayoy yagan ni ka statement kayong nakaliang kayong kam ka EJNC da pangkrai wautang yagan ni katang shop yang new CM uwada klem kanong rim hawan sakit haden kajing saksiat yap yang kisanot ki produk ki prasnam ke yang hapo mukro haki pulit Assam wewa haden kajing klem yang CM yang ka Karbi Anglong District Council wato kinong chong chnong yang ka mukro to kita ki illegal settler lene kita ki nong chong chnong bean nagaliang kayong ka EJNC ha katugapor hapo ka chetri yung ka safe neutral mission dalai wa yachem wa CM yung ka JHDC wa pan kajing penci lor gani haden kajing yachem ko yung iha katugapor nagaliang ka executive committee yung ka district council hapo kajing elam yung CM dahir gi cepak mukro wo inspect ya gatu katau haga jingla jurip ko yung kendria na go ya gatu ka forest outpost yung ka Assam wo em hajam chnong yung ka mukro ne ba gatu katau le dang hap go hapo Meghalaya Himanta Biswa Himanta Biswa dia jeprang Himanta Biswa Himanta Biswa dia jeprang Himanta Biswa Himanta Biswa Ubat Sparsing Rani ulapan leng baka Right to Information RTI nakibor ba penyat ya ka Northeastern Hill University nehu halor ki jing ur jeng ki samla puli haka Mass Media Department bambyang ki tiar kitar bat kinong hikai kabalakta shibun ya ka jing nang jingtip bat ya ka lawe jeng ki babun ki samla puli ka than lam mingi kari India penban hadu menta ula ong ba ki bor ba penyat ya ka nehu kidang sngap menti jarjar bat kimpat ai jubab halor ka ne ka RTI jeng u Ulapan pau ke jinglengo bakat ke Central University kamshem khia ban penbyang yaki jindan kam jeki samla pule kat ba ki samla pule ki seudep yaki bai pule baro kumbala budor kanika school ba ma kani hung tai ketika Central University de kum penting bagi hang tai ki don ki casual worker ki don ki security ki don bunjai ki non train tai thaki wat ki contractual on tai don hadu laijat kemudian kom de ka kontraktual ki bayo aya ka pe kum ka basic pe rengkat PDA ka balai ki de ki kontraktual ki basu alam son ya ka bai ya ka tolok mat balai ke de ki kontraktual ki babias as central minimum wage act digane na sepentit dia pi bahang ni ka don tang kalem som ka balai tolok na po ka government of India bahang ni ka tulok cibenai nam tai dong train tai kan thuplang security ki EPF ki ESI te kapoi ku masih klur sa kuelak ar penyo hajar kendai spa saudon ka gani gade ka lamsom ka ba yo na ka na po ministry na po ka
Government of India habede bakane gi siu thlop chikini gi tai ka chual tai po nihu habede bat ki vakansi hang tai ki don vakansi hadu chispa lai pro sautali ki pos ki balat hang tai ikan thu bia ka group B and group C post group B and group C post di kita gidi pangayo RTI hang tai habede bakane gi don ki vakansi post hang tai bat ki kam ki ba they hope when you hang tai nam ta ban siu tulok they have day begini ki agency ki ba siu nam ta ke tulok le ya ke ya kan dengan sabut dia kan no ke dia ai tulok sa itu ki security benangkom ke ar ki conceptual ki don hadu lajat ki conceptual la se ki mio di e ni kita te kan sabut dia ni ke next RTI ba sa apply ta have day ba de ka ba ka mass and media department yang tai nam ngayo complain ba ki mass and media department po ni hu kim biang ki tiar tadi nomor penting ka dan kam kumdini di kumpili bede ni ka kam ki dan kam ba pinyok kuliah ba dong university inde banyak keling-keling kita tengki biang dah ni po ni ka juwet ni po sen ni lapo yang tai ok yo komplain bagi biang kita di habe de ngala faida ke RTI te hadu menta ngampat yo ai juba tina lapo Delhi kila forward dengan information seponi hu ni hu menta ki pat information ni habe de berkenika Mas and Media Department typo. Hadian ba Himanta Biswa Sharma Menteri Rang Ba ka Assam ulakam hapo ka Yindor Bar Thawan bakasnong mukro ka hap hapo Assam hakapor ba ujubab ya ka jingkli balakli de WU MLA ka Than Karbi Bedia Singh Engleng mentakas ni ka khatsau tare ulaber ka seng hinautra border Disputed Redressal Forum HBDRF lengba chairman uba Chandami Sungo ugonvina ka Movement for Change P. Samyang, bat Kahnyautrap Women Welfare and Development Organization Secretary Kong B. Lingdo, Assistant Secretary Kong R. Rinklem, kila penram jur ya kanika jingkran Himanta Biswa Sharma da kaba ongba, kitip 6% kamukro kahab hapo kajala Megalia, klem da kado, yaki notification balami haus nam khandai spa sanpo hnyo, khandai spa sanpo pra terter. Kumta halor ka jingkran Himanta la ongba, kadai ka ba klem nong rem na lor de ka ba wan ra jingkulmar kamtam haki jaka barang don hapdeng ka jingka jiaput ka jingkran Himanta ka penslori ki Karbi ban penibor hakate ka than ulaong uba Chandami Sungo ula kentu ya ka sarkar jela ban shimkhia ya ka jingkran Himanta CM ka Assam ban pha ka jing ujor ka ba biang sha bat chau Chief Secretary ka Assam halor ka jingkran bakala jong Menteri Rang Ba ka Assam Ula ajing mudru ban pentre kamno ya ke kepala dap terwa na do usnam khat khandai spa sanpupra lembaga joint inspection inquiry ki artri ki district council ka United Kachar Mikir Hills kepala tip menta kum ka Karbi Anglong Autonomous Council bar ka United Khasi Jantia Hills kepala tip menta kum ka Jantia Hills Autonomous District Council ton negasni i nagalianga neutral border dispute redressal forum HBDRF Delang begini di Parlok di Saint Manbe ke Neutral Women Welfare and Development Organization kamjuk le ya movement gua yalam uniu hek harmai semayang ka movement for change dap ide kejing siau khia leni penrem ju rile ya ga jingkam jubor yang chief minister yang gejala Assam Himanta Biswa Sharma Hai por woman ga Assam Legislative Assembly session ga kharle tarik yang nu benai udah dep hai to wa jingkli ka wakili the WU MLA nei te na po Karbi Anglong Bida Singh Engleng keli ong wa ka chnong mukro hap ka spo Meghalaya ne hap ka spo Assam te uniu chief minister ng Assam klaim da perkhat seni bha da klam hokmat ka dorbar yang jela Assam da onguwa kamukro da habbat ko chopo gejala Assam te ni klam yang mani wa penmong lene wa kta bha ne bha amto wa klam u chala chekim lene chekiwan ki thau wa da klam bai o chisundon hapo assembly ti wani wa da klam po assembly da man man official bah haga ju ko porle da man IWM ki records ko biang tane bah ite na kaliang yung penrem juri ini ikam ya bor yang ne bah itip i wa
Cispa naga cispa ke chnong mukro hi dahap bai ko hapo opul usam yang gejala Meghalaya. Te klem da kedau ye kite ki notification ki wa mi haka 1957 haka 1958 kam te ter la dia pagi kat kam ka notification ko mi haka snem cejar kendes pak san pawi. La da pai tangkam ka tele wa ke chnong mukro dang hap ko cepo opul usam yang gejala Meghalaya. Cepo kan United Kasih Jeng Hills Haitipor. Kecua wawiyo iga jela Meghalaya. Neba gajing kedau, hagajing yuto wa ka blok 1 sedang neduk ni tanya po blok 2. Di point siong ka kam ka notification kale April ka tendes pak san pawi to nai tanya jengka hulu. Kamu tuit kawa cenam hat haumi kawa men i naite ha seti opposite tak part village hakini ki part ki benta ki wm haga chnong mukro wan da kedau hai thau mi kawa krmi source of umi river thobi tenaite na source of umi river chisendon chawa mentang tera dapat men i kini ki thau mi kini kawa krmi kat cover kedau haga ni ga notification peniwa dan jengai wah ko national mukro tangkat itu itawa ketuga forest ticket lem puto nang jengai wah ne itu itawa ketuga forest ticket waman ini itawa dimension haga kale April kat kendis pasan hui itawa source of river ne ba ite wa ga chnom mukro chispa totally dahap pai ko cepo urusam yang ga jela Meghalaya ne ba ite ini kam yang oto ikam lu krem ngrim hagi cukup por le ikam wa wanra e gijing kurma khamtam hagi ki tha go dak em perdi gijing e japur kadu chief minister to perkhat chomne abhau hachwa wo klam te bahachi pun omu kemukro dahap ko sipo Meghalaya tangwa ya ka blok wan dan em ko ha perdi gijing e klam e penbaik pur lada klam kai ni kentin kamu cuwiu pediang hagi cukup por mo iwan ra trong suk trong san hagi ni kita bo nang man sensitif ha de dewa kam ogam ni hakmat yang barbar yang gejala asam kemud wagini ki karbi dan yo bor chuki wa ule ki wan ki kam diwa man percaya ka hok long buru man bru ya kita gi pardok persnam wi ki wm cerita cha po blok wani thaw dang duk ya penbaik te nei bhai te na kaleng yung ihi kam ki arleken hun ko dep ong na itu percaya juri ni gijing klam ke yo hagi cukup por le wa daken tuo ya ka state government yung i wa uchim khia ko ye ni ento duka iklam bi HK press ki media handrai wo e de gijing thok wo biang chau chief minister yang Assam hagi cukup por le chau chief secretary ko jela Assam wa ini kentin yo klam yo man i wo peklah te wo penting kenal le gemut wa gemukro hi hap ko hapo urusan purai mo jela Meghalaya kat wa ka blok 1 gemut em ko ha perdi ke jingi penbaik wow implement no ia katega wa de propose na duka khat kendes pak san popra lembaga joint inquiry dan ga joint inspection yogi Arthur League District Council United Kachar Bikir Hills na tipor mana karbe ang longkat ni waka Jet Hills Autonomous District Council na tipor man ga United Kasian Jet Hills teh ha cukup por man kentu le yogi pardok persnam ga yung i em cerita sepo labang nang pelut man hodu mensin gi yeni kelam yang chief minister yang ga Assam nebha haga partai sosial media gat ni yele uyo nang ba kilat partai ku bor pher ye gini ki kentin ki jingklam gi yang new chief minister te ine gele yang i man penche i phi kam gi nong chong chnong yang ga blok 1 yang elaka labang nang pelut kam ju dei ki pai yang chnong gi mukro ko wi wa ka mukro hi da ha ko chispa cepo ke jela Meghalaya katwa ke blok 1 dan em ko ha perdi ki jingi kelam wa wan ra biang eka cepo ka jela Meghalaya te gani to ke jing penche ge i Negaliang yung ko forum ganaliang gi gi parlok sing balang te Negaliang i hile kam ko forum wada e ke jingi krek lang man wa phi kam ki pardok parasnam waro la de em gino gi jing e ha ki cukup por le da de pen krai kate
wa u e gi jing tho gi jing tar bo yang isu ga appointment don hi ni pha katte yo jing tip yo chief minister dong Assam yo ga Meghalaya emu cha Delhi te mana wan Delhi yo appointment te yo uli pen kan mo biang ya kaniga kamput kamsam odang sakte ni pha kat kamoman katte ya ka regional committee the dep form nadu usne ngadep nadu ke sarkar ngadep te kat tu man pen me biang i khnang wa uyok yu pendep hari san senem godang sa tem lagi jing kerben wa apo san senem godang sa ubai ni nu purusam kat kamwai datrang dang nudi worok sikat Pada kitu khubor ng lapoy ka bakon tarhadu bangin da syambyang khublay shibun